ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотӣ навид аст мустақиман манзури шумо. Дар студия Малоҳат Назар Шозода ва суруда тарҷумон Қурбонали Сатторов. Дар оғоз таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. интихобот ҳамчун арзиши демократӣ дар низоми сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон. Баррасиву таҳлили раванди омодагиҳо дар иртибот ба маъракаи муҳими сиёсӣ. интихоботи парлумонӣ бо ҳузури коршиносону таҳлилгарон дар душанбе. таҳияи нақшаҳои амал ҷиҳати татбиқи нишондодҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузори мамлакат. омӯзиши густурдаи бандҳои ин санади раҳнамудсоз дар шаҳри Исфара. солимии муҳити атроф, кафолати солимии ҷамъият, татбиқи ҳадафҳои сабзу хуррамгардонӣ дар сартосари ҷумҳурӣ. амалисозии чорабиниҳо бобати бошуғл таъмин намудани шаҳрвандон. баргузории ярмаркаҳои ҷои кор ва вазифаҳои озод дар ин раванд кӯмак мерасонад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадӣ таъиншударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи муовини якуми фармондеҳи қушунҳои сарҳадӣ, сардори сарситоди қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳисайнзода Назрулло ва ба вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадӣ, сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд Мирзозода Саидшоҳ Давлат таъин гардиданд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, намояндагони низомии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ ва назди созмонҳои минтақавӣ ва сардорони як қатор раёсатҳои дастгоҳи марказии вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, роҳбарони воҳидҳои низомӣ ва командирони қисмҳои ҳарбӣ ва дигар ҷузутомҳои низомӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар аз ҳисоби кадрҳои ҷавону варзида ва соҳибтахассуси низомӣ таъин карда шуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат низомиёни ба вазифаҳои нави масъул таъиншударо ба хизмати софдилонаву содиқона ба ватан ва мардуми Тоҷикистон, омодагии доимӣ ба ҳифзи марзу буми аҷдодӣ, омодасозӣ ва ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, омӯзиши ҳамаҷонибаи яроқу аслиҳа ва техникаву таҷҳизоти муосири ҷангӣ ҳидоят намуданд. таъкид гардид, ки дар вазъияти басо ҳассосу мураккаби имрӯза дар минтақа ва ҷаҳон аз ҳар як афсару сарбоз, ҳар як муҳофизи ватан омӯзиши ҳамаҷонибаи усулҳои муосири ҳарбу зарб, ҳушёрию зиракии касбӣ ва омода будан ба ҳар гуна ҳолатҳои мунтазираву ғайримунтазира талаб карда мешавад. ҳамчунин доир ба ғамхорӣ ба сарбозон, роҳ надодан ба муносибатҳои ғайриинтизомӣ ва таъминоти босифати эҳтиёҷоти қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд озод намудани Умарзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Умарзода Умар Сафар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 феврали соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори сарситоди қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳисайнзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳисайнзода Назрулло, муовини якуми фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори сарситоди қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 феврали соли 2025.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд таъин намудани Мирзозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзозода Саидчо Давлат, муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 12 феврали соли 2025. мавзӯи дигар. интихобот ҳамчун арзиши демократӣ дар низоми сиёсии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти ҳамин унвон дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон конфронси ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ доир гардид. дар кори ҳамоиш намояндагони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини вазорату идораҳои давлатӣ, олимону коршиносони ниҳодҳои илмӣ таҳлилӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. нотиқон ки иборат аз намояндагони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон, маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ буданд, дар ифтитоҳи ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии амалӣ иброз доштанд ки интихоботи озоду шаффоф яке аз василаҳои асосии татбиқи принсипи конститутсионӣ дар бораи моҳияти демократӣ доштани давлати тоҷикистон мебошад. вобаста ба ин дарки баланди масъулияти шаҳрвандӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди ҷомеа тақозо менамояд ки шаҳрвандон нисбат ба нақшу мавқеи худ фаъолтару бошӯронатар муносибат намоянд. таъкид шуд ки яке аз василаҳои муҳими фаъол гардонидани нақши ҷомеа дар равандҳои сиёсӣ аз ҷумла интихобот боло бурдани сатҳи маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқи онҳо мебошад. ҳар маъракаи интихобот ки дар марҳилаҳои муайян дар мамлакат баргузор мешавад, имкони мусоиди санҷиши масъулиятшиносии ҷомеа аст, зеро маҳз дар ҳамин давра фазои сиёсии муносиб барои нишон додани мавқеи шаҳрвандӣ ва ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. ҳадафи баргузории ҳамоиш нақш ва ҷойгоҳи интихобот дар низоми сиёсии кишвар, таҳлилу натиҷагирӣ аз вазъи маърифати сиёсии шаҳрвандон вобаста ба интихобот, таҳлилу арзёбии арзишҳо ва дастовардҳои интихоботҳои доир гардида дар солҳои соҳиби истиқлолӣ, зарурати пайгирии мунтазами равандҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар ҷодаи баргузор намудани интихобот ва дигар масоили марбут арзёбӣ шуд. ҳадаф аз баргузории конфронс мазкур ин муайян намудани фазои интихоботӣ, раванди иштироки ҳизбҳои сиёсӣ дар интихоботи кунунӣ, инчунин муайян намудани вазъи фарҳанги интихоботии ҷомеа, вазъи фарҳанги сиёсии ҳуқуқии ҷомеа ба шумор меравад. чуноне ки аз ҷараёни ҳамоиши имрӯза бармеояд, воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон тавонистааст ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ як институти хуби баргузории равандҳои интихоботиро ташаккул диҳад. аз ҷониби дигар ҳам бо ҳавасмандии ҳизбҳои сиёсӣ, ҳам бо ҳавасмандии шаҳрвандон дар самти интихоб намудани вакилони содиқи худ мо тавонистем ки дар ҷомеаи кишвар заминаҳои муассири меъёри ҳуқуқи баргузор намудани интихоботҳои самараномро фароҳам бурем. ضمن برگزاری کنفرانس مسئله‌های انتخابات همچون عنصر مهمی تشکل و رشد نظام سیاسی جامعه، روند اشتراک حزب‌های سیاسی و شهروندان در انتخابات پارلمانی، مقام و نقش حقوق انتخاباتی در روند معرکه‌های انتخاباتی، تشکل فرهنگ انتخابات و تأثیر آن به نظام امنیتی ملی، حالت و دورنمای رشد اینستیتوت انتخاباتی در جمهوری تاجیکستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. тоҷикистон ҳамчун мамлакати демократии давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ барои тақвияти мавқеи интихобот дар ҷомеа, боло бурдани эътимоди мардум ба интихобот ҳамчун маъракаи муҳими сиёсӣ тадбирҳои муҳимро амалӣ месозад. ҷиҳати дар сатҳи баланд доир кардани ин маъракаи сиёсӣ дар ҳавзаву участкаҳои интихоботии шаҳри Хуҷанд барои интихобкунандагону интихобшавандагон ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шудааст. дар вилояти Суғд барои дар сатҳи баланд доир намудани маъракаи интихоботи вакилони халқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлиси вакилони халқи вилоят ва маҷлисҳои маҳаллӣ омодагӣ ҷараён дорад. санаи 2 марти соли 2025 интихобот оғоз мешавад дар
факултаи филологии тоҷик 3 участка ва 1 ҳавза фаъолияти худро ба роҳ мондааст. تعدادی عمومی اشتراک کنندگان در این معرکه مهم 1390 نفر را تشکیل می‌دهند. از اینها 623 نفر мардҳо буда 767 нафар занҳо мебошанд. ба иттилои раиси участка интихоботии рақами 11 оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Замира Сатторова ҳоло ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи вакилони халқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, маҷлиси вакилони халқи вилоят ва шаҳр тадбирҳои мушаххас андешида шуда мувофиқ ба муқаррароти қонунҳои марбута участкаҳои интихоботӣ ташкил ва утоқҳои корӣ барои комиссияи интихоботӣ таъсис дода шуданд. امروز ما یک چند اتاق‌های کاری هم участки حوزه جمهوری هم ولایتی و هم شهری و تشکیل خانه مادر و کودک حجره طبی و بنگاه طبی را آماده کردیم و پیش از همه برای گرم و آزاده بودن جای آوازدهی تازگی بینایی که در آن участки انتخاباتی تشکیل کرده شده است و همچنین تشکیل گوشه انتخاباتی جزودانها و همچنین جزودانها برای قرارهای مخصوص قرارهایی که از جانب حوزه وارد شده همچنین ورقای اطلاعاتی رو آماده کردیم. ҳоло дар ҳамин ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ корҳои омодагӣ бо маром идома дошта корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ ҷиҳати иштироки фаъолонаи онҳо ба роҳ монда шудааст. ҳамаи участкаҳо мутобиқи талаботҳо бо ҳамаи лавозимотҳо ва дастурамалҳо ҷиҳозонида шуда то ин дам рӯйхати интихобкунандагон тартиб дода шуда ҳуҷраи ёрии тиббӣ, хонаи модару кӯдак ва кутиҳои сайёр таъмин гаштааст. و باید خاطررسان نمود که برای باز هم خوبتر موندن اهمیت یعنی که برای تشکیل و برگزار کردن انتخابات ما همچنین یک چند والنتیرها رو جمع کردیم که تا این دم آنها ورقه های اطلاعاتی رو یعنی که برای به اهالی رسانیدن ورقه های اطلاعاتی رو نصب نمودن همچنین کارهای فهماندهی ها برگزار نمودند. مورد به ذکر است که از جانب کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان در کشور یک حوزه یگانه جمهوریوی و کمیسیه های حوزوی یک مانداته انتخاباتی و همچنین 41 حوزه یک مانداته انتخاباتی پارلمانی را تأسیس داده است. همچنین رویختی انتخاب کنندگان تشکیل کرده شده مخصوص به گوشه انتخاباتی نصب کرده شد تشکیل پرونده های حجت ها و سند های معیاری حقوقی تشکیل دفترهای قید تشریف مشاهدان بین المللی همچنین تشکیل برای خودگیری انتخاب کنندگان خانه به خانه با جلب والنتیران تشکیل رویختی بار اول آوازدهندگان یعنی که امروز علاقه ما معین کردیم که چند نفر بار اول امروز در انتخابات یعنی که در حوزه در участки انتخاباتی 11 شرکت می‌ورزند و همچنین جدول نوبتداری تشکیل کرده شد که در همه участки ها امروز از سنه 13 ینور همه روزه نوبتداری ها می استاد و نوبتداری ها مخصوص در دفترهای مخصوص از ساعت 8 تا ساعت 5 بیگو در همین اتاق ها نوبتداری کرده یعنی که رفت نوبتداری رو در دفترهای مخصوص قید می نمایند. мусаллам аст ки баргузории ин чорабинии муҳими сиёсӣ аз ҳар шаҳрванди мамлакат масъулияти бузург ва зиракии сиёсиро талаб менамояд ва тибқи дастури комиссияи марказии интихоботӣ ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани фарҳанги сиёсии интихобкунандагон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ роҳандозӣ гардида вобаста ба баланд бардоштани рӯҳии худогоҳиву хештаншиносӣ маърифати ҳуқуқӣ ва ширкати фаъолона дар интихобот дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр шиору овизаҳои иттилоотӣ ва даъват کننده نصب کرده شده است. در نظام سیاسی دولتداری پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی همچون سند رسمی آیین‌نامه روشن رشد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مملکت و برنامه مکمل کاری تمام نهادها پذیرفته شده قطب‌نمای حرکت استوار جامعه به سوی آینده درخشان دانسته می شود. همین است که آموزش بندهای علاهیده پیامی نوبتی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت مورد آموزش قرار دارد. گزارش از شهر اصفهان.
امروز خود در شهر و دهات اسفرت در رابطه با شرح و توضیح نکته‌های پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ملاقات و صحبت‌های گروه‌های کاری عبارت از کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، فعالان، ادیبان و عالمان و سابقه‌داران جبهه مهنت با ساکنان ادامه دارد. ضمن ملاقات تاکید می‌گردد که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی حجت استراتژی بوده اجرای آن عامل پیشروی با سرعت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت می باشد. آن سرچشمه با اعتماد مخزن اطلاعات و معلومات آماری عمیق و دقیق، تحلیل و خلاصه‌رانی های منطقی و بی‌بحث و دستور و سپارش های هدایت کننده به سوی آینده درخشان است. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی برای سالهای آینده معین شده در آن راجع به پیشبرد سیاست خارجی و تأمین پیشرفت ساحه‌های اقتصادی، صنعت، انرژتیکا، راه و نقلیات، امنیت و مدافعه، حفظ حقوق و ترتیبات، تندرستی، فرهنگ، علم و معارف، حفظ اجتماعی اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی وظیفه‌های مشخص گذاشته شده‌اند. به تعبیر پیشوای ملت پیشروی و پیروزی هر یک دولت و جامعه را مکتب و معارف و علم و دانش تأمین می‌کند. بنابراین مسئولین، آموزگاران، سروران مؤسسه‌های تعلیمی، والدان و خادمان دین و کل جامعه را ضرور است که به مسئله بهتر نمودن وضع تعلیم و تربیت و درس از خودکنی نوجوانان و جوانان اعتبار جدی دهند. از 1 سپتامبر سال 2025 زیاد شدن معاش وظیفوی خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی، مؤسسه‌های ساحه معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، حفظ اجتماعی و کارمندان تشکیلات‌های دیگر بودجتی، اینچنین استیپندی و نفقه باز یک غمخواری نوبتی دولت و حکومت مملکت برای اهالی کشور به حساب می‌رود. از این خاطر باید هر یک شهروند وطن پرور جواباً به چنین غمخوری‌های حکومت مملکت بهر تحکیم صلح و ثبات، عملی گردانی برنامه‌های دولتی و آباد و زیبا نمودن کشور عزیز سهم خود را گذارد. در دوام سال 2024 قرب رسمی سامانی نسبت به دلار آمریکایی به اندازه 0.2% استوار گردید. در این خصوص رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده امروز در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران وطنی و خارجی ضمن نتیجه‌گیری از فعالیت نظام بانکی مملکت اطلاع داد. تفصیلات بیشتر در این باره. سال 2024 در جمهوری مقدار عمومی کارت‌های پرداختی بانکی 8.4 میلیون عدد را تشکیل داده نسبت به همین سنه سال قبلی 25.7% زیاد میباشد. شماره عمومی همراهی الکترونیکی در این دوره باشد به 12.1 میلیون عدد برابر گردیده نسبت به همین سنه سال قبلی 38.6% افزایش یافته است. در این باره رهبریت بانک ملی تاجیکستان امروز ضمن نشست خبری اطلاع دادند. در وابستگی به سوال خبرنگاران عاید در عمل تطبیق کردن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی اطلاع داده شد که به صنایع حساباتی برای انجام دادن پرداخت‌های غیر نقدی از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی در مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی، نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی 11955 ترمینال الکترونی نصب کرده شده است که از آنها 5530 پست ترمینال مخصوص برای قبول پرداخت‌های غیر نقدی خدمت‌رسانی‌های دولتی استفاده می‌شود. اینچنین در مؤسسه‌های سودا و خدمت‌رسانی 19918 کوی رمز یگانه نصب کرده شده است که 3161 عدد آن مخصوص برای قبول پرداخت‌های خدمت‌رسانی مزدک دولتی پیش بینی شده است. همچنین اطلاع داده شد که برای پر کردن صورت حساب‌های بانکی، کارت‌های پرداختی و همیان‌های الکترونی مشتریان از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی و آژانس‌های بانکی پرداختی آنها در مجموع زیاده از 9,000 ترمینال‌های خودکار در کوچه و خیابان‌های شهر و ناحیه‌های جمهوری نصب کرده شدند. رهبریت بانک ملی تاجیکستان در جواب به سوال روزنامه‌نگاران گفتند که در سال 2024 با استفاده واسطه‌های الکترونی پرداختی، کارت‌های پرداختی بانکی و همیان‌های الکترونی 92.4 میلیون عملیات غیر نقدی با مبلغ 30.4 میلیارد سومانی گذرانیده شده است. ذکر شد که فعالیت بانک ملی تاجیکستان در سمت تطبیق ثمرناک سیاست پولی و قرضی، رشد حساب برابرکنی غیر نقدی و دیگر واسطه‌های مالیوی ادامه یافته، بهره تامین متعادلی سطح نرخ‌های داخلی، استواری قرب پول ملی، نگاه داشتن قابلیت پرداخت پذیری تشکیلات‌های قرضی و بلند برداشتن اعتماد اهالی به نظام بانکی، اینچنین تامین فعالیت باثبات و بخطر نظام
низоми пардохт ва устувории низоми бонкӣ минбаъд низ идома хоҳад ёфт. дар нишасти матбуотии хадамоти гумрукии тоҷикистон хабар дода шуд ки нақшаи пардохтҳои гумрукӣ дар соли 2024 барзиёд иҷро гардидааст. Ба иттилои роҳбарияти хадамот соли 2024 ба буҷети давлатӣ беш аз 9,7 миллиард сомонӣ пардохтҳои гумрукӣ ворид шудааст. натиҷагирӣ аз дастовардҳо бо дурнамои фаъолият имрӯз раванди фаъолияти хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 бо иштироки васеъи мутахассисони соҳавӣ баррасӣ гардид. дар ҳамоиш аз ҷониби роҳбарияти хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва масъулини сохтору раёсатҳои ин ниҳод вобаста ба фаъолияти хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 маълумоти муфассал дода шуд. таъкид гардид ки дар ин давра гардиши тиҷорати хориҷӣ ба бештар аз 8 миллиард 900 миллион доллар баробар шуд ки нисбат ба соли 2023 572,7 миллион доллар зиёд мебошад. аз ҷумла воридоти мол нисбат ба соли 2023 18,4% зиёд ба қайд гирифта шудааст. дар сохтори умумии гардиши мол ҳиссаи воридот 78,4% ва содирот 21,6%-ро ташкил медиҳад. дар соли 2024 нақшаи пардохтҳои гумрукӣ ба маблағи 8 миллиард 434 миллион сомонӣ пешбинӣ гардида баъдан бо дар назардошти ворид намудани иловаҳо нақшаи аниқшуда маблағи 9 миллиард 134 миллион сомониро ташкил кард. дар асл дар ин давра ба буҷети давлатӣ бештар аз 9 миллиард 751 миллион сомонӣ ворид карда шуд ки он нисбат ба нақшаи аниқшуда 617,6 миллион сомонӣ ё худ 106,8% зиёд мебошад. яъне новобаста аз идома ёфтани буҳрони молиявии иқтисодӣ дар робита бо ногувор шудани вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон ки боиси ба миён омадани душвориҳои зиёд ҳангоми интиқоли борҳо байни шарикони тиҷоратии хориҷии ҷумҳурӣ гардидааст, хадамоти гумрук тавонист иҷрои нақшаи пардохтҳои гумрукиро барзиёд таъмин намояд. хадамоти гумрук минбаъд низ фаъолияти худро дар самти густариши муносибатҳои байналмилалӣ ва рушди устувори фаъолияти иқтисодии хориҷӣ тақвият бахшида ҷиҳати ноил шудан ба мақсадҳои асосии мақомоти гумрук тадбирҳои зарурӣ меандешад. имрӯз ҳамчунин роҳбарияти палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон аз натиҷаи фаъолияти худ дар соли 2024 дар ҷамъи хабарнигорон маълумот доданд. палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон соли 2024 дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ 192 чорабинии аудиторӣ гузаронида, қоидавайронкуниҳои молиявиро ба маблағи 506,7 миллион сомонӣ муайян намуд. ин матлабро имрӯз раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед каримзода зимни нишасти матбуотӣ баён дошт. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки ҷиҳати таъмини арзёбии истифодаи мақсаднок ва самараноки маблағҳои барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ҷудо гардида, дар ин давра чорабиниҳои аудиторӣ дар 24 марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ гузаронида шуд ки дар натиҷа қоидавайронкуниҳои молиявӣ аз ҳисоби изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ ба маблағи 14,3 миллион сомонӣ муайян карда шуд. бобати бартараф намудани камбудию норасоиҳои молиявӣ ба вазорату идораҳо, корхонаву муассиса ва марказҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ 47 хулоса ва мактубҳои ахборотӣ ирсол карда шуд ки дар натиҷа 382 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва моддӣ кашида шуда 38 нафар аз вазифаи ишғол намудаашон озод гардиданд. аснои нишаст зикр гардид ки дар ин давра нақшаи стратегии рушди палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 таҳия ва қабул гардида ба ҷонибҳои манфиатдор ва шарикони рушд муаррифӣ гардид. аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол ба ҳисоби миёна 2,2% афзоиш меёбад. то аввали соли 2025 шумораи аҳолии ҷумҳурӣ беш аз 10 миллиону 400 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. ин матлабро директори агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷамшед нурмаҳмадзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ баён дошт. дарозумрӣ низ дар мамлакат зиёд гардидааст ки ин нишонаи болоравии сатҳи зиндагии мардум мебошад. инчунин омили дигари дарозумрӣ рушди иқтисодӣ, кам шудани фавти кӯдакон, коҳиш
یافتنی فقط بین اهالی قابل مهنت اینچنین کم کردن استعمال مشروبات و تماک میباشد. در نشست مطبوعاتی گفته شد که سال 2024 نسبت به سال 2023 در جمهوری با قدگیری تولد 4.8% زیاد شده است. زیادشوی ثبت تولد در همه منطقه های جمهوری مشاهده می شود. در ادامه نشست گفته شد که در تاجیکستان شخصانی از 100 سال بالا 230 نفر می باشند که 112 نفرش را زنان تشکیل می دهند. در دانشگاه طب اجتماعی تاجیکستان 126 دانشجوی خارجی تحصیل دارد و تعداد آنها نسبت به سال گذشته 64 نفر زیاد گردیده است. با اطلاع رکتور دانشکده زرینه عبادزاده، این زمان در دانشکده 188 گروه فعالیت دارد که از این 92 گروه با زبان دولتی، 90 گروه با زبان روسی و 6 گروه با زبان انگلیسی تحصیل می نمایند. دانشکده با 16 مؤسسه تحصیلات عالی خارجی در سمت تحصیل، کارهای علمی تحقیقاتی، تبادل تجربه دانشجویان و هیئت پروفسوران و آموزگاران و دیگر سمت‌های ساحه طب همکاری سودمند می‌نماید. موضوع دیگر، коррупсия یکی از ظهورات خطرناک جامعه بوده در مقیاس جهان همچون جنایت وزنین و یکی از عنصرهای تهدید کننده به امنیت ملی و خللدار کننده رشد باثبات اجتماعی اقتصادی دولت اعتراف شده است. وابسته به این طبق نقشه چاره‌بینی‌های آگنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با коррупсия جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت با کارمندان اداره‌های دولتی پیوسته واخوری‌ها تشکیل کرده می‌شود. همکارانمون از شهر خوجند موضوع را ادامه می‌دهند. در طلور خورد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جلسه کمیسی جمعیتی اوید با پیشگیری коррупсия در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با اشتراک معاون رئیس ولایت، اعضای کمیسیه، نمایندگان ریاست آگنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با коррупсия جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، معاونان رئیسان شهر و نواحی، مسئولین ساختارهای ولایتی برگزار گردید. در رفت جلسه از فعالیت کمیسی جمعیتی در سال 2024 نتیجه گیری کرده شده. نقشه برگزاری چاره‌بینی‌ها برای سال 2025 تهیه و تصدیق گردید. تاکید شد که مبارزه بر ضد коррупсия در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از مسائل مهم به حساب رفته. مقاومت و پیشگیری عامل‌های به آن مساعدت کننده سال از سال جدی‌تر می شود. در این روند در سطح جمهوری قانون و برنامه‌های صحوی قبول گردیده است که جهت کاهش یافتن این پدیده نامطلوب مساعدت می نماید. در ولایت سوخت فعالیت کمیسی جمعیتی اوید به پیشگیری коррупсия در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و نواحی در سطح ضروری به راه مانده شده، منتظم ملاقات و واخوری‌ها گذرانده می شود. این است که دوام سال 2024 164 چاره‌بینی‌های ترغیباتی، سمینار و کنفرانس‌ها برگزار گردیده توسط وسایل اخباری عامه برنامه‌ها در این سمت تهیه و پخش گردیده است. نوابسته به این تاکنون در جامعه عملهای коррупсионی موجود بوده، باید مسئولین در همجایگی بر ضد آن مبارزه برند. معاون رئیس ولایت سوخت جمشید جورزاده ضمن تحلیل در شهر و نواحی و ساختارهای ولایتی تاکید داشت که برای ریشه‌کن نمودن عملهای коррупсионی باید کار در این سمت در محل‌ها باز هم جانب کرده شود. در انتهای جلسه مسئولین جهت پرزور نمودن کار در این سمت موظف گردیده نقشه فعالیت کمیسی جمعیتی اوید به پیشگیری коррупсия در نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برای سال 2025 از طرف اعضای کمیسیه تصدیق گردید. تشکیل ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ василаи муҳими таъмини сокинон махсусан нафарони соҳибкасбу соҳибтахассус бо ҷойи кори доимӣ мебошад. дар ноҳияи Рашт низ ин тадбир амалӣ карда шуд ва ба корҷӯён аз ҷониби муассисаҳои гуногун ҷойҳои корӣ пешниҳод гардид. баҳри таъмин намудани аҳолӣ хусусан ҷавонон ба ҷойҳои нави корӣ аз тарафи шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Рашт тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. با این مقصد در ناحیه رشت ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ баргузор гардид ки дар он теъдоди зиёди ҷавонон иштирок намуданд. дар ярмарка бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт зиёда аз 18 ташкилоту муассисаҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва корхонаҳо ширкат варзиданд. ба корҷӯён 105 ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озод пешниҳод карда шуд. در ناحیه با مقصد در عمل تطبیق نمودن نقطه‌های اساسی پیام در سمت تأمین اهالی با کار و شغل‌های مفید، تشکیل نمودن کورس‌های آموزشی، احیای هنرهای دستی مردمی با جلب دختران محلی، کورس‌های آموزشی، دوزندگی و قالین‌بافی تشکیل کرده شده است که در اینجا دختران هنرهای مردمی را از خود می‌نمایند.
با برگزار کردن چنین چوره‌بینی کورجویان اطلاع ضروری را دسترس نمودند که همزمان با تامین اهالی به جایهای نو کاری مساعدت می‌نماید. طبق برنامه مساعدت به شغل اهالی در ناحیه رشت تا آخر سال برگزاری یکچند یارمارک‌های جایهای کاری خالی به نقشه گرفته شده است. با مقصد وسعت بخشیدن معرکه نهالشینانی و سبز و خرمگردانی محیط زیست در ناحیه شمس‌الدین شاهین تدبیرهای عملی اندیشیده می‌شوند. بنیاد باغ‌ها در تل و تپه‌ها و شفط راه‌های ماشین‌گذر جزء از نقشه‌های چهاربینی‌های سالمگردانی محیط اطراف دانسته می‌شود. در دایره اقدام‌های کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کارمندان این نهاد روزهای استراحتی به شهر برآمده به شینانیدن درختان گوناگون مشغول شدند. این نوبت کارمندان ریاست حفظ محیط زیست در منطقه کلوب و بخش حفظ محیط زیستی ناحیه شمس‌الدین شاهین در شفط شاهراه بین المللی از سمت ناحیه شمس‌الدین شاهین به سمت ناحیه درواز و بدخشان با اشتراک ساکنان دهه‌های حدود جماعت دهاتی به نام نوریدین محمودوف به شنانیدن نهالان همیشه سبز ادامه دادند. در اصل نقشه چهاربینی‌های کمیته حفظ محیط نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در یک جایگی بخش حفظ محیط زیست ناحیه شمس‌الدین شاهین در موضع انجیروب عکس نهالشینانی گذرانده شد که در عکس شهروندان در یک جایگی متخصصان اشتراک نمودند. در همین موضع باز تقریبا 500 بیخ نهال آماده گردیده است. با خوب شدن وضع هوا در آینده نهالشینانی ادامه می‌یابد. از روی نقشه در موسم امسال در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب می‌باید 289,000 بیخ نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز و آرایشی در تل و تپه‌ها و کنار راه‌ها شنانیده شوند که تا امروز 260,000 بیخ چنین نمود نهالان را شنانیدند. بخش حفظ محیط زیست ناحیه شمس‌الدین شاهین باشد سال جاری شنانیدن 25,000 بیخ نهالان همیشه سبز و سایه‌افکن را به نقشه گرفتند که در این روز بیش از 400 بیخ نهالان همیشه سبز را در کنار راه بین المللی شنانیدند. اطلاع داده شد که چنین حشرهای دسته‌جمعانه بهر سرسبز و خرمگردانی و تازگی محیط زیست با ابتکار ریاست محیط زیست در منطقه کلوب و زیرساختارهای آن هر هفته روزهای استراحتی در همه شهر و ناحیه‌های منطقه برگزار می‌نمایند. دوام سالهای آخر با مقصد احیا، حفظ و رشد جنبه‌های گوناگون فرهنگ ملی از جمله سر و لباس ملی در تاجیکستان فستیوال جمهوریوی صد رنگ چکن راه اندازی کرده شده است. این فستیوال از بخش‌های گوناگون از جمله نمایش لباس‌های قدیمی چکن، لباس‌های کودکانه، لباس‌های روزمره و سر و لباس مراسمی و عیدانه و غیره عبارت می‌باشد. فستیوال در شهر اسفره ده‌ها نفر چهوران و هنرمندان را به هم آورد. در شهر اسفره دوری شهری فستیوال جمهوریوی صد رنگ چکن برگزار گردید. در فستیوال زنان و دختران و هنرمندان شهر لباس‌های قدیمی، کودکانه، روزمره، مراسمی، عیدانه و رسمی چکندوزی شده همچنین نوع‌های گوناگون سوزنی‌دوزی را به نمایش گذاشتند. در جریان این چهاربینی زیبا ابراز گردید که فستیوال جمهوریوی صد رنگ چکن همه‌ساله با مقصد بلند برداشتن احساس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، قدر و منزلت لباس ملی، با طور وسیع نمایش دادن دوخت لباس‌های ملی و در عرصه بین المللی معرفی کردن صنعت و هنر والای خلق تاجیک گذرانیده می شود. با اقدام نجیب دوربینانه و آینده‌ساز پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بلند برداشتن مقام و منزلت نقش و نگار، سوزنی‌دوزی و گلدوزی متاعهای ملی، نمایش دادن هنر والای طراحان و هنرمندان در جلسه 13 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی یونسکو در شهر پورت لوئیس جمهوری ماوریکی نامینه چکن هنری گلدوزی در جمهوری تاجیکستان از جانب این سازمان رسما به روی خط میراث فرهنگ غیر مادی بشریت وارد گردید که این افتخار مردم سربلند و فرهنگ سالار تاجیک می باشد. خلق تاجیک خلق کهن بنیاد دارای تاریخ بای و فرهنگ پرغناوت می باشد و یکی از رکنهای اساسی فرهنگ ملی این لباس پوشی ملی می باشد. با مقصد ترغیب لباسهای ملی، ارزشهای ملی، فرهنگ ملی در کشور عزیزمان آزمون‌های فستیوال‌های گوناگون برگزار می‌گردد. البته برگزار نمودن چنین آزمون فستیوال‌ها هرچه بیشتر دور نمودن فرهنگ بیگانه پرستی لباس و ترغیب لباس پوشی ملی تاجیکانه می باشد.
صنعت گلدوزی در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کل ساحه‌های علم انعکاس یافته است. بازیافت‌های باستانشناسان منطقه‌های آریانشین گواهی می‌دهند که اجدادان مردم تاجیک از قدیم الایام در متاح‌های گوناگون گلپرتایی و گلدوزی می‌نمودند که بین دیگر خلقیت‌های قدیم معروف و مشهور بود. یادآور می‌شویم که دوام سال‌های آخر این فستیوال در تمام قلمرو مملکت دایر گردیده با دریافت و معرفی هنرمندان، چیوران و طراحان صاحب کسب مساعدت می‌نماید. در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 5 به نام ابوریحان بیرونی شهریسار با ابتکار مأموریت مؤسسه پارک تکنولوژی تأسیس شده است و در این پارک به شاگردان هنرهای کفشگری، برقچی، رساندگی، بافندگی، دوزندگی و پزندگی را می‌آموزانند. امروز بهر احیا و رشد و تکامل هنرهای مردمی در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 5 به نام ابوریحان بیرونی شهر حصار مشغولیت‌های کسب آموزی تأسیس داده شده است. در یک مدت کوتاه خوانندگان زیاد، پسران و دختران به مشغولیت‌ها جلب گردیده سرگرم هنرآموزی می‌باشند. در رفت مشغولیت‌ها آموزگاران صاحب تجربه به شاگردان هنرهای کفشگری، برقچی، رساندگی، بافندگی، دوزندگی و پزندگی را آموزانیده اینچنین محصول دست آنها را در گوشه هنرهای مردمی مؤسسه به معرض تماشا گذاشتند. بهر جلب بیشتر و هوسمندگردانی نورسان در مؤسسه منتظم آزمون‌ها دایر می‌گردد. چند پیش با تشبث شعبه کاربازانان و عائله نزد مقامات اجراییه بین اعضایان محفل‌های هنرآموزی تحت عنوان هنر به از سیم و زر آزمون برگزار گردید. پارک تکنولوژی مؤسسه که از ماه سپتامبر سال 2024 فعالیت خود را آغاز کرد و در این پارک تکنولوژی مؤسسه تمام تجهیزات‌های زمانوی را ما در جا مجهز گردانده‌ایم و با قدر امکان با تمام خواننده‌ها از کسب‌هایی که در روزگار استفاده برده می‌شود ما به خوانندگان می‌آموزانیم. با آزمون شرکت کنندگان آمادگی جدی دیده با تب بالیده و چهره‌های شاد محصول دست خویش را به مهمانان و حکمان معرفی می‌کردند. مهمانان از جریان مشغولیت‌ها و محصول دست هنرمندان نورس مؤسسه دیدن نموده به استعداد والای آنها بهای بلند را سزاوار دانستند. ابراز داشتند که تشکیل مشغولیت‌های هنرآموزی اقدام سریوقتی بوده برای رشد و تکامل هنرهای مردمی زمینه مساعد می‌گذارد. در پایتخت عراق شهر بغداد مغازه‌های وجود دارند که در آنها واسطه‌های نگهداری موسیقی کاست‌ها فروخته می‌شوند. این